Hoofnuus vanaand, 'n Amerikaanse diplomaat sal Sondag die G20 se oorhandigingsseremonie bywoon. Die repo-koers word met 25 basispunte verlaag. SABC gasheer uitsaaier van die G20 SA 2025. Goeienaand en welkom by die Afrikaanse nuus. Die VSA sê 'n Amerikaanse diplomaat in Pretoria sal die G20 oorhandigingsseremonie Sondag as 'n formaliteit bywoon. 'n Withuisbeampte het bevestig dat 'n boodskap op die sosiale media netwerk X wat lui dat die VSA wel deelname aan die beraad oorweeg, fopnuus is. President Cyril Ramaphosa het die aankondiging van die VSA se moontlike deelname gedoen by 'n leiersvergadering met die Europese Unie by die Sandton Konvensiesentrum. Volgens berigte het gesprekvoering tussen Pretoria en Washington wel plaasgevind. We have received notice from the United States, a notice which we are still in discussions with them over, about a change of mind about participating in one shape, form or other in the summit. So the discussions are still ongoing. Suid-Afrika het tydens die EU-leiersvergadering 'n sleutelooreenkoms onderteken met die EU oor mineraalontginning en verwerking. We've never really fully signed such an agreement where two partners agree that we are no longer going to rely on extracting minerals only. We will want to extract those minerals, have them processed at the point of extraction, add value to those minerals so that South Africa begins to move up the value chain of beneficiation. That is the unprecedented nature of this agreement. Today we also signed our MOU on minerals and metals, the value chain partnership. We need these inputs to power the clean energy transition both here and in Europe. So the future of our economies depends on a fair and on reliable supply chains, and my emphasis is on reliable supply chains. This is the reason why we strengthen and diversify our supplies among trusted partners, and you are for us one of the first trusted partners. Die Europese Raadspresident Antonio Costa sê Europa se verhouding met Suid-Afrika is gebou op gedeelde waardes soos demokrasie, menseregte en gelykheid. Intussen het leiers en ander hoogwaardigheidsbekleers wat die G20 gaan bywoon in Suid-Afrika begin aankom te midde van streng veiligheidsmaatreëls by die Nasrec Expo sentrum waar die beraad gehou word. Die eerste staatshoof wat in die land aangekom het was die Australiese eerste minister. Hy het vroeër vanmiddag by die OR Tambo internasionale lughawe geland. Australië se deelname aan die beraad beklemtoon sy verbintenis tot globale ekonomiese samewerking en die bevordering van inklusiewe groei. Onder die hoofpunte op Suid-Afrika se agenda vir die naweek se beraad is energiefinansiering, die verligting van die skuldlas van lae-inkomstige lande, volhoubare ekonomiese ontwikkeling en die bou van veerkragtigheid teen ekonomiese skokke. 'n Rukkie gelede het die vliegtuig van die eerste minister van Maleisië, Anwar Ibrahim, op die Waterkloof lugmagbasis buite Pretoria geland. Nog leiers word later vanaand in die land verwag. Streng veiligheidsmaatreëls geld in Johannesburg met hoofweë en strate wat in en om die stad gesluit is. Die Goue Hoofweg is sedert Maandag toe en Randskouweg sal na verwagting ook gesluit word. Die Johannesburgse metropolisie sê hulle verwag minstens 7 optogte en betogings môre in die omgewing van Nasrec en Sandton. Inwoners van gebiede rondom Nasrec sê, hoewel hulle die belangrikheid van die beraad besef, het die padsluitings 'n negatiewe invloed op hulle sakeondernemings. My clients, they were tend to come in. So I've lost so much business and I already cooked for the people. So that food went to a waste. And I cannot claim it from anyone. And who will compensate me for all the money that I've spent on buying food, cooking them? Inwoners is ook bekommerd oor die invloed wat die padsluiting op begrafnisse oor die naweek gaan hê. Now it's not too bad, but we never know what's going to happen during the weekend. But I want to go to church on Sunday.
Volgens die burgemeester van Johannesburg, Dada Morero, hou die G20 reuse ekonomiese geleenthede vir die stad in. Meer as 5000 mense sal na verwagting die beraad bywoon. Vuisvoersverbruikers kan uitsien na 'n bietjie verligting nadat die Reserwebank die repo-koers met 25 basispunte verlaag het. Die president van die bank, Lesetja Ganyago, sê die monetêre beleidskomitee het eenparig besluit om die terugkoopkoers tot 6,75% te verlaag. Dit beteken dat die prima uitleenkoers nou 10,25% is. Die repo-koers was laas in November 2022 onder 7%. Die komitee het ook die land se ekonomiese groei vooruitskatting vir 2025 tot 1,3% verhoog. Members agreed there was scope now to make the policy stance less restrictive in the context of an improved inflation outlook. The quarterly projection model continues to forecast gradual rate cuts as inflation subsides. As before, this rate path remains a broad policy guide. Our decisions will continue to be taken on a meeting-by-meeting basis with careful attention to the outlook, data outcomes, and the balance of risks to the forecast. Cumulatively, the repo rate has been cut by 1.5 percentage points in this cycle. While an interest rate reduction immediately brings some relief, the total impact on the economy tends to peak only about 12 to 18 months later. Our models show that the maximum impact on consumer spending of the interest rate cuts in this cycle will be next year. Die DA in Gauteng eis dat die provinsie se LER vir gesondheid, Nomanto Nkomoralehoko, onmiddellik uit haar pos verwyder word. Die party beskuldig haar daarvan dat sy die vele korrupsieskandale by die provinsie se hospitale geïgnoreer het, insluitend die plundering van R2 miljard by die Tembisa Hospitaal aan die Oosrand. DA-lede het voor die kantoor van die premier Panjasa Lesufi betoog. Die DA se woordvoerder oor gesondheid, Dr. Jack Bloem, sê die provinsiale gesondheidsdepartement en almal wat betrek word by die tenderbedrog by die Tembisa Hospitaal moes strafregtelik vervolg word. Diegene wat na bewering by die plundering betrokke was, sluit in die sakeman Hangwani Moemela en die omstrede Wusi Musikat Patlala, wat in die tronk is op verskeie aanklagte van moord. We want the SIU to swoop in and attach the property of the other bigwigs who stole your money. And we also want to see criminal charges. That's what we want to see. We want to see criminal charges against these bigwigs who headed these syndicates, and not just against them, all those who colluded with them. They didn't do it by themselves. They bribed 120 million, I can't believe those figures that come out. 120 million rand was spent on bribes with all these officials at the hospitals. So you would nail them all, nail them and jail them. Die betoging voor die Lesufi se kantore volg enkele dae nadat die DA se mosie van wantrou om die premier uit sy pos te verwyder nie geslaag het nie. In 'n griefskrif wat die DA by Lesufi se kantore oorhandig het, vra hy ook dat die verkrygingsstelsel in die provinsiale gesondheidsdepartement hersien word. We are dying as the people of Tembisa. We are dying at the hands of comrades that would choose to go pop champagne in Sandton as compared to doing what is right to its citizen. I want to say to Premier Panjasa Lesufi this morning that as a resident that was raised in the street of Tembisa, he is a shame to the people of Tembisa. Die voorsitter van die Madlanga Kommissie, oudregter Mbuyiseli Madlanga, het skerp gereageer op die omstrede sakeman Brown Mogotsi se getuienis nadat dit aan die lig gekom het dat Mogotsi oor sy weergawe van gebeurtenisse gejok het. Mogotsi beweer egter dat hy gejok het terwyl hy sy opdragte uitgevoer het as 'n sogenaamde agent. Mogotsi het sake vir homself bemoeilik toe hy erken het dat hy in 'n beëdigde verklaring gelieg het om 'n artikel 204 lasbrief te kry om 'n informant op te neem. Sy ongeloofwaardige getuienis het selfs Madlanga laat wonder of daar enige waarheid in sy getuienis is. To you that an oath is meaningless to you, and I have no reason to believe that the one you took before us here
means anything to you. Do you want to comment on that? No comment, Commissioner. Die mede-kommissarisse van die kommissie het Mogotsi se weergawe van gebeurtenisse ook bevraagteken. Do you know that Umkhonto Wesizwe was disbanded in 1993? Yes, I'm aware. Yes. So, as a 13-year-old, you would have been an Umkhonto Wesizwe operative in the SDU in 1993, as a 13-year-old. No, I was not 13 years old. I know you, Commissioner, you are bringing it on the basis of my birthday era. I was not actually born in 1979. I was born in 1977. So that's another lie in your affidavit when you said you were born in August 1979. That's another lie. No, Commissioner, it's not a lie. Mogotsi beweer het dat hy nie geweet het waarna hy verwys het toe hy aan die minister van polisie wat op spesiale verlof is, Senzo gesê het dat hulle 'n deurbraak gemaak het nie, het sy leuns hom net verder ingehaal. Die hoofgetuienisleier, advokaat Matthew Chaskelson, SC, het boodskappe tussen Mogotsi en Mkhunu kruisverwys, as ook Mogotsi se boodskappe aan die vermeende misdaadsyndikaatlid Vusimuzi Cat Matlala. What I'm going to put to you is that it is absolutely clear from these chats that what you and the minister were discussing on 23 and 24 December was the possible arrest of PKTT members by IPID in relation to the events during the 6 December operation at Mr. Matlala's house. It cannot be that I can discuss the arrest of these PKTT members with the minister. And to be clear with you, I know who can arrest and who has that power to arrest the PKTT. Die kommissie word Dinsdag voortgesit. Amptenare van die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling is oor die kole gehaal deur die parlement se portefeulje komitee oor openbare werke en infrastruktuur wat openbare verhore gehou het oor die gebou ineenstorting in George in die Wes-Kaap. Die amptenare is deur oorlewendes en families van slagoffers daarvan beskuldig dat hulle nie met traumaberading opgevolg het nie. Die Departement van Arbeid moes ook verduidelik waarom die meeste vergoedingseise nog nie verwerk is nie. Dis nou meer as 'n jaar sedert die tragiese voorval waarin 34 mense gesterf en tientalle beseer is. Emosies het hoog geloop. Daar word nog steeds gewag op opvolg traumaberading en vergoeding. There's nothing has been happening. We were left in the dark. No one seems to care. George Municipality, Social Development, Labour, nobody have helped except the George community members who have tried to donate the money to us. Die komitee het amptenare van die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling daarvan beskuldig dat hulle nie al werk doen nie en dat personeel arrogant optree. We never thought or expected that it will be a session like this, where you find a complainant who will stand up and say, what you are saying is not correct. The correct part is this one. Am I wrong? And the person could not continue to respond. Die Departement van Arbeid het bevestig dat hul uitstaande verslag nou aan die nasionale vervolgingsgesag oorhandig is vir verdere ondersoek. Hulle het verduidelik dat eise slegs verwerk kan word wanneer alle nodige dokumentasie ingedien is vir beide Suid-Afrikaners en buitelandse burgers. I've spoken to the consulates to say please assist with this matter to help us so that we can pay. So we are not and I think people must dispel the myth that we refuse to pay national foreigners. We have made that commitment to pay them and therefore we are sticking to our commitment. And if only that can be fulfilled, then we'll be able to pay out everybody. Die komitee sal nou 'n verslag opstel en dit binne 30 dae voor die parlement ter tafel lê. Tanya Krause, SAK nuus, George in die Wes-Kaap. Ons gaan net hierna voort met nog nuus van die G20-beraad in Johannesburg. Bly gerus ingeskakel. Die wêreld se fokus verskuif na Suid-Afrika later die maand met die SABC wat jou regstreekse dekking bied as amptelike gasheer-uitsaaier van die G20-beraad 2025.
Skakel in op jou gunsteling van 18 SABC radiostasies vir al die aksie. In dieptedekking op die SABC nuuskanaal, SABC Lehigh en SABC 1, 2 en 3. Alles is ook aanlyn op al die SABC sosiale platforms en op ons spesiale G20 aanlyn kanaal beskikbaar. G20 Suid-Afrika, ons bring dit tuis. Organisasies sonder winsbejag wat op tuberkulose en HIV fokus, het wêreldleiers gevra om befondsingsmodelle vir TB te verbeter. Staatshoofde van G20 lande kom die naweek vir die eerste keer in Afrika byeen. Die organisasie TB HIV Care sê sowat 249.000 mense in Suid-Afrika is verlede jaar met verskeie soorte TB gediagnoseer. Nagenoeg 100 pasiënte ontvang behandeling spesifiek vir tuberkulose by die hospitaal in Modimolle. Veelvuldige middelweerstandige tuberkulose of MDR-TB en pulmonêre TB is by van hulle gediagnoseer, terwyl 4 persone vir die meer aggressiewe vorm van TB behandel word, genaamd uitgebreide middelweerstandige TB, oftewel XDR-TB. In terms of the treatment that they are taking, we have seen a serious success rate in terms of them being cured when they stick to their treatment. Even the numbers are showing that now at the end of the second quarter, we are at 80% success rate for those who are taking their treatment. South Africa has an estimated 249,000 people who developed TB in 2024. 54,000 people died of TB in 2024. There are a number of high-level issues that are important. One is to catalyze health financing and investment, and ensuring that there's adequate domestic financing for health in general, but also specifically for TB. Die G20 gesondheidsministers het onlangs in Polokwane vergader oor die gereedheid vir en reaksie op pandemies. Hulle het ook bespreek dat nuwer enstowwe ontwikkel moet word om die impak van tuberkulose as 'n openbare gesondheidsbedreiging te verminder. Die ministers kon egter nie 'n verklaring onderteken nie, omdat die FSA die vergadering se tema van inklusiwiteit in gesondheid en gelykheid verwerp het en nie meer dit saamgestem het nie. Die Sitruskwekersvereniging het vanjaar se kommersiële sitrusseisoen as suksesvol bestempel, ondanks Suid-Afrika se onstuimige handelsverhouding met die FSA. Kommersiële boere van provinsies soos Limpopo en die Wes-Kaap het meer as 203 miljoen kartonne verpak wat na buitelandse markte uitgevoer is. Sitrusboere sê handelstoestande was gunstig vir die sitrusuitvoerseisoen. Met die G20 hier kan ons as 'n industrie, die sitrusindustrie, getuig af van 'n baie goeie seisoen en dat al hierdie skakels in die ketting begin saamwerk deur gerigsteender goeie beplanning in die verlede en wil ons uitkom nie net sê hoor jy maar gee ons tariefverlaging, sê ons doen aan ons kant ook ons huiswerk om dit reg te kry. Vanjaar se seisoen het beter verloop vir sitrusprodusente in Limpopo as verwag, veral in Letsitele. Daar is 'n indrukwekkende 22% toename van verlede jaar se uitvoerseisoen. We look forward to working with government to expand our current market access so that the projected continual growth of volumes can translate into more foreign income and job creation. Die vereniging sê die huidige opwaartse traject is danksy 'n goeie verhouding met die regering wat selfs nouer bande met G20 lande smee. Nou vir 'n kykie na die markaanwysers soos omsluitingstyd. Sportnuus en die weer volg net hierna, bly by ons.
dis waar ons moet groet vanaand. Tot môre aand. Lekker aand verder. Totsiens. Goeienaand, welkom by die weer. Kom ons kyk na ons weervooruitsigte vir vandag en môre. Vir vandag sien ons 'n 30 tot 60% kans vir reën in die noordoostelike dele van die land. Vir môre steeds 'n 30 tot 60% kans vir reën met miskolle langs die noordoostelike dele van die land. Vir vandag is daar 'n geel vlak 1 waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie wat dan verwag word in dele van Noordwes, Gauteng, Mpumalanga, Vrystaat en dan ook in dele van KwaZulu-Natal. Vir môre steeds 'n geel vlak 1 waarskuwing vir ewige donderbuie wat uitgereik is. Ons sien dit is in dele van Noordwes, Limpopo en dan ook in dele van Noordwes. Toestande bevorderlik vir die ontstaan van weggolfveldbrande. Waarskuwing is uitgereik in die westelike dele van die Weskaap. Ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Ons begin nou in Gauteng. Ons sien verspreide buie en donderbuie, Johannesburg 13:26 en dan Springs en Vereniging albei 'n maksimum van 27. Ons volgende provinsie is Limpopo. Ons sien reën word verwag in die provinsie ook. Messina 'n maksimum van 30, Lephalale 18:32, Tzaneen 'n maksimum van 28 en dan Mokopane 17:29. Mpumalanga baie nat in die provinsie, Carolina 13:25, Mbombela 14:24. KwaZulu-Natal, Ulundi 16:26, Kokstad 10:24 en dan Port Shepstone 17:25 in die Oos-Kaap. Mthatha 10:27, Komani 8:29 en dan Graafrenet en dan 'n maksimum van 28. In die Wes-Kaap sonnig in Vredendal en Klein Willem met 'n maksimum van 39, Lensburg 12:30 en dan Beaufort Wes 15:32. Noord-Kaap Springbok 'n maksimum van 36, De Aar 16:31 en dan Carnarvon minimum 19 en maksimum 33. Enkele buie en donderbuie in Vrystaat, Sasolburg 14:28 en dan Botawil 16:32. Ten slotte Noordwes, ons sien enkele buie en donderbuie in die provinsie, Potchefstroom 15:29, Mahikeng 'n minimum van 18 en 'n maksimum van 32. Dit is dan al van my en die weerdiens. 'n rustige aand verder.